Hey, Songo. Hey. Nó sinh gì? Yo. Bài cái thằng đi rồi. Cái gì vậy? Happy Diwali. Yare. Nang to ko dai da bungo lamsi sijago ne. Bhai sum kinaramani da na dumai no sakhala jati de to ni na roi da. School holiday list da dum yauro Nang thaina gi sum tawre ne nang thaina gi underwear Power Ranger gi do hoji fo seli ba. Hangapan masu gi do. Shelly. Wena ko taba sibo ko lam gi masara ni. Thajai de ka ni te mi gi de yam yau ni. Yare. Đây có đây sắc thu. Yare. Nang có. Yare. Pi kan da có sắc thu nang na bom ra ngon de pu da tha gi do có. Happy Diwali, bye Diwali đi bye bố lấy kita bye. White thai pi kan de ga tawak ta di pha ba ko ngarang han. Hujik ta gi semdo hudre di karam kan semdo ni ha. Semdo pa ji hujik ta gi ta semdo da bani. Semdo si yai. Oi semdo ka dam hoi si ta semdo ka dam yai hayeng au ka su kai di. Ada festival am khai enjoy to da do yam na kara yang shallaga di. Mi nang na tawning da di nang tawru no. Ta se nang na tawning da celebrate tawno du mi na nuai na tawjai do. Ada di yelu na. Pi kan da na ko si ong suong da na bombula na. 닥 마상국 키우다나 칸나 레비민 떨리는 기다 pulapna dum all India yoina ko enjoy to mun ya ba sida ko nachi ba yam kui le dum si ba ba sing ngo ji ba kri chui ba 칸나 le ba 대신 맞아 ye si ga ni ji bo lai la shu hai mo ye ji imai pa kem ta pi ra mo yi imai pa ju ko cha ra mo yi du ni si ko mai ni nga ni ji ko la ga 맞아 봐 아이 샤이 쇼망 쉽게 딜레이트들은 이 쇼망 그 쇼망도 미에 람 컵션 거리 미도 왜 자티네 네티 그 자티네 네도 이모 농네 람네 쇼나잖아 샤이 쇼망 판매트 누가 사람 왜 샥네 또 이제 진짜 그러 이니 되는 아이들 좀 이도 명 거의 그 쇼잉네 때문에 제이 샤밍 거 주도 인도지 Sing kutra teruka conga kita nih samping aja nih minta patro si video cimana kalau gua cimang leka nih gak jadi video dia power kan macam itu pau patro miau udah ini mau manghali pau patro tuh ai lagi mana nih lagi bang kau ketri sih nah aduh noi lagi mana sih kau ketri mah topan soalnya nanti ya baik sih baik YouTube tahu nih baik semua nih baik logo tahu nih kau ketri baik tidak nih dulu lagi kayak apa mino. Drop a like if you enjoyed the video and don't forget to press the subscribe button and turn that post notification bell on just in case so that you get my new videos every time I upload it.